Tu kaza tamidane ka hyuchong ka cha chanyu shika ran fabi. Ngu katanyanyu dongo shika ran hyulo kamawe. Humpe ndezin salati. Ai shika ran le cheka yapu shika ran ka tsingamna. Katanyanyu tyo shika ran ka tsinyu binlo malaya zalo mkelati. Higenyu Bible nyu Paul le setupe Philippians katsles nyu Christa nyu shekar hanle di hanse yo kangyo zo to shwitile nu le sihige ya zalo Paul le tupe Macedonia nyu nida me Philippi zega te nida nyu katanya nyu katsle Paul le akatanya ge nyu doga nyu bi ayi Philippi nyu le katanya thoga wa thega shige nyu Paul le Shekar rante lo tu kumu jodan tupe Philippians tsile Kristanyo shekar hanle New York joko pazi kan tolotile joko karigo katanya methe ga binyo shekar han Philippians le Paul zanga nyo jolok watho thega bin sho Paul le shekar rante ga bin lo Philippians chega no jodan tushe Paul le Katanyan lotoge nyu doga nyu bi ayi Philippines ne age nyu ke hite ke bi lo aso ke shiden rachao ashe ka rente les tushle Katanyan nyu le tse ya zalo jolok wa tho nyu ki nyu zang kam methe velo shbi lo hyon tse methe lo ya zalo Kristanyu shekar han ka zinge lo kan zunge Hulotile Katanya lo jolok wa tonyu metega he nho lo znu chamlo shle hinyeki katanya nyu jolok wa to teglo lo kan no glo znu inshiran zimbi mlo shle Kristanyu shekaran ka zin teglo zome ya zlo telo ka shunyu Shekar han doga nyu Paul asa selalwa ai zang zhe ge tenwele ale telo ge shu de no ge bi kipe jolo ge wa zo ge nie shlo ge wa tela kan jente lo ge si de no ge bi nyu me ze Paul shekar ran tyo Krista zang ge chue tele shekar han ge tin zelen te ko lo hu fu ge bi dang ge nyu ge me Ayi Krista zong ka fashe ka tsintyo ka loge nyun dile. Wang koli he tanogundi. Lo tolo ka shu tanogundi. Ayi nzo ka pygyo jo nyun shaka lo. Yazalo nyun long ka rachan ka tsampe. Krista nyun she ka rante. Lo ka tanya kipe sungi go gen. Shalo la yazalo. Zangam bu tar han. Te ka bi nyun zi. Zong chi gong gen pygyo zang ka chu telo di. Kristanyo shekar han jo kongkan shangyo yazlo zanyo ka the zhenyo shekar han Kristale sungi nyo ka ku lo zhang ka wadan ke lao ka za tamidan ka nilon rangi nyo zanyo hung gung ka reo hong ze Philippines kono hung zanyo lolo ze pol le tu ku hung she Kristale at the zanyo pe cruise gen si ka shang ze fe hin lao Hung zanyo pe kinyo nyo so lo ka no no ka shi zanyo shekar han ka zin hulo he ngun ko zanyo hung ka te lo pi ho ka shi ka so je hi ki pe ngun hon te lo mlo shle hi hon tse lo ya zalo kinyo nyo zang ka nyo ka te ka Krista je hulo di Krista nyo shekar han jo kon paziga kara nyo shekar han Philippines le pisa ka nyani pe Paul ka che ka she Paul la nya gu jeno she ayi ka ranyo ka tsin hu ka lo le Kristanyo hu lo le za nya gu ka zo sini she wang ko li hi ka me che ka sakala ka the lo ro ka de ka me che Paul le Krista shi gan jenyo ranyo hun sha lo la ka za ka nya lo nhu fu ga bin gen ka ra nyu hu ga the ga mo
Krista zanga fashion ka tenyu kara nyu hulo la ya zalo wan ko li hi ka me che ne shegar ran te heti Philippians le se ya zalo Krista nyu shegar han ka tsi hugalo zo sini ka shele se me tebi wan ko ka wa me ka shka me che ka tanya nyu no Krista gen shegar ran kan ko lo ka ra nyu hulo lo ka she pol le tu gung shi bi ngu ka yu zong ka cha cha nyu wang ko ka cha cha ta no gu ga ga ngu me me che ga ta pi no she ga han lo ka ra nyu ka ji ga nyu Krista zang ka ji the lo yi hon che jo lo go wa zo sin shen da no amen